लते बुनियादी सबब गोंडे गोंडे मसला हुआ लाजम आहनी एडजस्ट करना आहंगो बर्दाश्त करना लूटी पर जिंदगी या तुरी बराती भी या कि ती कुलीग भी ती अमकारी भी तो लत्ते चीज़ तरह ये बर्दाश्त करना कभी लत्ते तरावती बर्दाश्त करना कभी नो सिस्टम दे मार होते तो उसे आज दुमी मर्दों मनी मुताबिका भी और मनीला दुमी मर्दों ते मुताबिका बुत न कम बल्कि आ वती मुताबिका तो वती मुताबिका लत्ते चीज़ तरह आइए फरामोश हो बेहाल करेंगे लगते आइए करेंगी पूरे ज़िंदगी सिलसिला दे बार होते तो ये हवाला गेश्तर मामी सरफबिंग के गलत फहमी या चीज़ें नफहमा के बर्दाश्त न करने सबब बाज़ ज़िंदगी तबाह ने तलाक व कुलाए से सबब चुकानी लाइफ ख़राब तो कहूँ मैं माशरे साहब बदनामी हो कहते हैं तो बाज़ें गप कहूँ इसे नौबत में मैडम अच्छु के नौबत में भले नौबत वती के नाराज़गी के पर की दुनिया दूरिया के तो आइए बुनियादी सब विषय के यूरोपियन सोसाइटी में ये तारीफ पर न करें भले याद दे विषय के अक्वेट कनक जाना क्वेट नुकसान विषय के जनीन देखे मर्द देगी मर्द देखे जनीन गिरी और आई ज़िंदगी तो कबाज तब्दीली भी भले ये हमा वक्त केस बंग के आप भलाएं भलाएं केस बंग के आल बुआ ना समझौता बुआ ना या उश्तात का एक सवारी और दुहमी तो सी तो वत एक सवाली हमेशा दुहमी जुस्ता को ईमानदारी है बेकर तो जज बुते कि बलूच सोसाइटी तो का या मैं सोसाइटी तो का वत मोता निंदा फैसला कनक चिंचु है में केसान किरा रवाग जज किरा रवाग परचे आउदा केसम लेंती पी तरह जर्रम वकील तरह जर्रम गिरी ते टाइम रो पता द्राहे कोर्ट शहराएं तो कहाँ दयात मर्द ने शहरा के ये मुआशी मसला बुद्ध का मजबूत हो रहेगा पाप जिंजो ये अंचु नू भविष्य के देहात तुका चेने नू कोर्ट इनका बात है कि हर कुजाश में फैसिलिटी ऐसा नहीं मिली लेकिन बात है कि अगर मैं रिवायत के मुताबिक निंदा मैं मस्त निंदा और ये नहीं इससे फेवर करना कि अगर मर्द है तो बस ये रास ने हाथी को गुशा गए ये बिल्कुल रास नहीं और फीमेल बिल्कुल गोश न दारा तो ये जाल भूला ना विश्मा उसको नहीं कि भाई चे मसला है चे वजह बूता चे ने आई हकूक मसले कि ये नहीं कि तरफ पिस्से की सारा वग नहीं शमा इजाज़त अभी गिरे या चे मनी इजाज़त नहीं वसीश इजाज़त बजूर फलानी है तो ये इनका अगर शमाइशा कंट्रोल करने और ओदा ये शुद्ध ना कहा जाए यक ज़िंदगी गुआजन था ओदा बूता कसे मर के कसे बीमारी है सक्रिय सूरी है तो लामहाला दिल भी के माबर हुआ ये अम्मे के पाबंदी हैं जो गुशा का भले गोंडे लगे के बाद गोंडे गोंडे चीज़ा लेकिन ये हमारे के मज़न बा तो हमें गरीब इनको आगो तची के मच्चे पे करी तो बाहर दे के माँ वती साहबा ईशाना हमें जिसे मर्दम के मस्ते रहा आनिंदार ना सॉल्व करना हल करना कि हाँ बाबा यक चीज़ें हंसते बल्कि तो वती से बेबर होता ओदा बेबर या जागे दीगर जगह रहोगे नु शॉपिंग अभी गिनते नु हर कुछ तो बाजार बरो चाहे तालीम याफ्ता है या तालीम याफ्ता नहीं है या मेतगे हैं शहर गए शॉपिंग के वास्ते हैं वती पसंद चीज़ें ज़रूर है ये हम राइट है कि वती ज़िंदगी या गुजरने की या पवता या कुछ जो ज़रूर ये चीज़ें या कैसी हंसते पसंद के माँ पवता वत गिरा एक गोंडे गोंडे चीज़ें मनी के साथ है कि मुझे कभी मेरी मर्जी की चीज़ नहीं लेके देते पर इंसान है हम बाकी अगर एम्पावरमेंट के गप जने आवती जागा है और ये तो इंसान शौर दें कि मन माई का एम्पावरमेंट हो तो मैंने ये शौर हम हंसते कि मैंने पति गिस्टो संभालेगी मैंने तरीका जागा ना तालीम है एजुकेशन है फैमिली है इन लॉज हैं वती फैमिली दुरुस्त ने चो संभालेगी तो मनी ये ख्याल है कि एजुकेशन इंसान वाइड सोच दिया दिमाग पच भी जहन पच भी कुशादगी का ही कि ए तरीका कार रखूँ दुरुस्त आना यक जागा बराऊँ चीज़ें करना लेकिन हमें चीज़ें कि हर दो है ना हवार बुआ की हैं आ समझेगी आई ज़रूरत समझी आई ज़रूरत समझी आई मिजाज समझी आई तरीका कार समझी और एक यक को दो मियाँ आसानी दिया ये नहीं कि पाबंदी के ना ये पाबंदी तीसरा तो ये बड़े करें तो ठीक है ना तो लाजम है आखिर गिसे तक मसला हल न भी तो कोर्ट तक आया और कोर्ट अंता ये हमें की चीज़ें बोता कि माँ मसालती कार्रवाई करना बिगनिंगा तो माँ हमें गुस्सा कि अभी भी टाइम है आपस में मिलजुल के बैठे एक गप्प जना बाजे तो माशाल्लाह समझा कि ठीक है मेरा टाइम भी दे जियो और पता लास्ट भी कि नू अगर चीज़ें बूता पता वत शुमा परेशान बे चुप शुमा यहाँ तो बाजें चीज़ें बूत का और बूता ये नहीं कि 100% डिजॉल्व बूता ना दरमियाना कंसलेशन प्रोसीजर कामयाब बूता
تو باعث ہیں کہ یہ نمگا توجہ زیادہ بھی جی شرف درا ریکنسیلیشن یا برداشت یا بحال کرنا بعض ان چیز زندگی تو کا ایسا تو یہ بابت علامہ جیڑگی شرف درا یک ما اوشتی نمگا رو اوشتا پد طائرہ جلیل بلوچا مکیشن جس کنے فیملی لائے والا جی جی شرف دارا یکرندی پدا وشت کے ما گون گپائیں میڈم طائرہ بلوچ و جلیل بلوچا کے آہانی شعبہ وکالتیں اور پدا فیملی لا میں مرچی موضوع ہیں تو یہ والا بلوچستان فیملی والا بعضیں کیسی دی ماہ آگاہ ہیں بعضیں واقعہ آگاہ ہیں تو ما ای بابتا ہم جو سپورٹس کریں حق و حقوق کے حوالہ جلیل جنین حقوق اسلامی نقطہ چی پرچہ یہ حوالہ یا آگ کم میں یا زیادہ ہیں یا میں بلوچ سوسائٹی تو کچون ہیں تو ای بابتا مطلب جائیداد وراثت والا تو یہ والا مرصرف دے سر الکنا اول تمام مسلمان ہیں مسلمانی تو پوائنٹ آف ویو میں آلی کنے تو سورہ نساء بوان درا چیز طرح کلیر او اسلام بھی ہمیں گوشی کہ وہ نین لیٹسٹ سپریم کورٹ ججمنٹ بھی آتا کہ فیمیل کے حق کی آئر برسی آگ کسی آیا کنا دے گئے فیمیل کیس کا تو آیا جلد از جلد آیا کیس سولو بکنے و آیا کا بدر دیگر سائڈ ہم آکا آیا واتی قبائلی سسٹم آسائڈ تو میں بلوچ قبائل بھی ہمیں کچھ یا پشتون قبائل نہیں دے آپ بھی ہمیں کچھ کہ فیمیل ہر چیز کے حق کی آیا شما بدے تھے نیم بازیں جاگہ ہمیں وڑ بھی کہ ہمیں چی قبائلی معاشرات ہے ہمیں کہ فیمیل یا توقع نہ دیں یا فیمیل کیا جام ڈے میں کہ فیمیل کی سور بھی فیمیل والا گوشی بس ملی پیس کے فوت بوتا برا سکتے ماتی حق کا نظور نا بس آنے چی بیبا اما ایک کامن چی یوز کرنا ٹرم کے بخشاں پیش تو ای لوز اگر کہ ای اویرنس چونک ہے فیمیل انتے نا ای اویرنس ہمیں اڑ کے یک تو مردم اسلامی تعلیمات موانی قرآن شریف ہیں سورہ نساء ہیں اچھا اس ساتھ ساتھ کہ میں ایک انہیریٹنس لاز کے ہستا ایش ہم بوانند درا چیز سے بنتے واضح بنتے وہ باعث کے منی جند چی ہمیشن کی کجام فیمیل ہستے ہر کسی بھی ہوتی فیمیل ہے وہ تکوارے اکا بدا گوڑا معاشرہ بیلنس بھی وہ معاشرہ شرعی کنڈا رہو ادروائز والا ہمیں اگر چیز بازن کی صحیح وڑیں بھی بوتا گن کہ اگر فیمیل رکھ نہ رستا آئے زاگن رندہ والا کیس کو تھا مامان انی ساری ہفتہ ہمیں دا سریاب کوٹا گوارزات تے ہوتی ماما چی کو شوٹ کو دو مردم فوت بو تو ہمیں کسانے مسئلہ ہے سرانا اگر کہ ہمیں بنشتیں تا زمین ہے ہوتی مسئلے شل بو کرتے ہیں تو مرچیک کے مزے انسیڈنٹ ہی نہ بھی تو بنی چی ہمیشہ ایک کی تویشن کی اسلامک چی اب مسلمان سورہ نساء کسے بوانی یا ٹوٹلی اگر کسے مطلب چونا عربک وانتے نہ کہا ترجمہ بکا دورا چیز کے لیے بازوان جی شرف دارا چونکہ مجلس بوگائیں لا فیملی لا والا تو یہ نیم کا شروعات میں گب جا کہ برداشت بلائیں چیزیں فراموش کرنے بلائیں چیزیں نندگ وقتی مسترے نہ نگما نندگ تو مسئلہ حل کو گیشی ویوار کرنے شترے پرچہ کیس تو کنے بلے کیس افورڈ کرنے گرانے اور پدا آئیے وقت ٹائم ہم روتے ہیں اور بعضی معاملات استان تو مشاورت ہمیشہ کی ہوتی مشاورت مسترے نہ گو نندگ ہوتی مسئلہ گیشی ویوار کرنے تو یہ منی گیشتر فائدے ہیں تو بلے بعض معاملہ غلط فہمیوں غلط فہمی وجہ تو بعد غلط فہمیاں ختم کرنے بھی ہر نمگا کا مسئلہ ہستے دوئی نمگا مسئلہ گوشدارک بھی صحیح مانا بڑا اسے فیصلہ ہوتی علاقہ میر معتبر ہم کو تو کہوں یا آگاہی وہ نبی جج ہم ہستا وکیل ہم ہستا جو آنے کہ شوہ کیساں دیما بورتو کنا وہ پتہ زدتی فیصلہ دات کنا تو یہ حوالہ علامہ جیڑگی کہ اول نوبت میں اگر نوبت کہتے ہیں تو یہ بابتا کار کرنے کی ضرورت ہستے جی میڈم چونکہ مروچی کے مراکش میں فیملی لا حوالہ ہیں تو فیملی لا ہاں وکیل جج جنین دہمی اور جنین یک وتی کیس آپ جنین وکیل ہم باز پیدا ہوتا ہوں دیما اور تو کہوں تو مسئلہ بیان ہم کو تو کہوں تو میں ہمیں سرپتبہ کہ گیشتر معاملات غلط فہمی وجہ پاؤں
اور دومیشی کہ وہ تھی فیملی مردوں ہوں مسئلہ گونڈے مسئلہ مزن کنا تو یہ بعضیں واقعہ طلاق کے یا کہ کلائے نوبت کے تھے تو اسے ختم کرنے کے واسطہ یا کم کرنے کے واسطہ چونے نوکے طریقہ میں شربدار مشکلوں کا سفر تھی کلنا شتر تو ہمیشہ کہ گسے مردم نندا سمجھائے نا کہ بڑے نے اسے اور ہما کے دیسا کے غلطی فرض کیا مرد دے گی تو مرد پہ سمجھائے نہیں کہ نہیں یہ تو منی بچک کے بڑے نے کہا یہ وہ مرد ہے مرد طرح کا غلطی بہت ہے مطلب مات پہ تو چوکا قصور نہ کرنا سمجھانا اور اگر آئی نیم گئے تو بعد دیکھیں ہم سمجھی کہ شما غلطی بہت ہے اور اگر ایکسکیوز کرنا تو یہ وہ گبنے کہ مطلب معافی کا میں غلطی بہت ہے یہ چیزیں یا وقت ریکنسائل کرنا کہ بھئی ماں یہ چیزیں بہت ہے کا وقت مسائلے تے کرنا کام اور اشیاء ریئلائز کرنا کہ شما غلطی بہت ہے من معافی لوٹا یا دیما میں وڑے نہ کرنا ضروری نہیں کہ دو مخلوق دیما ہر دو یک جگہ نندا پدا گپ پہ جنا اور یا مرد شے بےبر ڈننا انگو انگو مچی بندہ شما جانے کہ پار کہاں یہ جگہ یا انچو تے رشتہ دار انچو ہے کہ پھر سمجھے کہ ادا ماحول منا کمفرٹیبل ملی تو مودا برو گپ پہ جہاں چیزیں کہاں آوار پر تے گوہارے گس بوت کہاں تے برا سے گس بوت کہاں ایشو تو کسی طرح کر سالو بھی تو کلا چ بہتر ہمیشہ کہ ادا حل بھی کسی طرح نہ بھی تو عدالت ہنستے اور عدالت اولی کوشش میں بھی کہ مسئلہ حل بھی یہ نہیں کہ آتا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ریزولوشن اور وکیل ہمیں کوشش کرنا میں کہہ رہا وکیل کم ججانی کم ہی ہستے کیس لینتھی با وقت باز لینتھی باز انچو بھی کہ جج نہ کا بڑے بڑے وکیل سب دومی عدالت مصروف ہیں تاریخ بھی بڑے انچو ہیں کہ وقت یا پارٹی لوٹی کہ نہ بھی چکا نہ بیان تو آبھی وکیل صاحب اگوشی معذرت خواہوں بڑے انچو وکیل ہم استد کہ ڈیٹ پہ ڈیٹ ماں ادا بزی ہوں یا نہیں آتا ہے اپلیکیشن ادا آتا ہے چیزیں کتا تو یہ چیز ہمیں لیکن کوشش یہ ہوتا ہے کہ فیملی کیسز آنا زیادہ سے زیادہ سہما ششما اندر الحمدللہ یہ ڈیسائیڈ با اور بیگ ہے لیکن ہمیں راند کا یہ بڑے نہیں تو عادی کرتا لیکن ایک اہم نقطہ ہے خاص کر میں سوسائٹی بچے ناوانندگی ہم بعض چیزیں اتنا غلط فرمائی مطلب چوکا کم عمری انگیج کرنا گیا ابر بندی دیا چوکی پیدا بھی کسا عمری تو اب اچھے پتہ مزن بھی اس میں زبان کو تبلوچی لازم تو دیے گی نو آج جنک بچک کے مطابق آئیں یا یہ انڈرسٹینڈنگ آج یا یہ حسابہ بچک جنک کے قابل جنک بچی قابل اے لازم نہ کرنا بلے ہمیشہ کہ ماں گوشتہ اپنی برازت کی یا اپنی گوارزت کی اور بعضی انچینہ کہ گوارزت برازت جنک کے واسطے قابل نہ ہوں بلے مجبوراً زورک کا پاؤں پدا ای نوبت پدا ما طلاق کے کلہے کہتے ہیں اور دہمی وجہ اسی کہ کسا عمری آپ سور وجہ یکی وہ ہمیشہ دہمیشی کہ یکی سیل پیڈ میں بھی مردے نہیں ہچ روزگار وسیلے نہیں تو لازم آہوں پا جنین ای واسطے ایک بوجھی بتو کا پدا چک بھی یہ میں معاشرتوں کا غریبی و بزگی ای ہستے تو ای معاملات چھوڑ گندے کہ ای ہم وجوہات بلائیں ہستن کو بالکل سر تی تو گپ صحیح ہے یک تو میں معاشرات یا یک مزیں منگشاں یا خرابی ہمیشہ کہ تنگا تو بازیں جگہ تو انچو بھی کہ تنگا پیدا نہ بوتا گا گنڈو آگوشی اگر زاگے بچک کے بو یا جنک کے بو گوڑا ماں منی چھے نشاریں یا منی زاما سے یہ بڑی چیزیں نا اصل تو وہ بیچارے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی ابھی آبی اٹھے میں کہ واجہ ہوتی جنک کے رشتہ آتا ہے وہ جو سوچ کرتا ٹھیک ہے بی بی سوچ کرتا کہ بھائی رشتہ آتا تو چھ کچھ ہے نا یہ ایک مزے مثال ہے پما ماں سنت گپا کنا ماں تو ہر چیز گشا کہ بھائی ماں سنت کنا گا یہ چیزیں کنا یہ سنت نبی ہے تو یہ بھی سنت ہے کہ بھائی وہ تو ہوتی جنک کا جست بکا جست نبی اچھیا کرتا ہمیں وجہ کہ ہمیں کچھ اچھیا اما میچورٹی لیول آتا کہ آزانی کہ بھائی ماں اگر کہ فرض کا ایک رشتہ ہے پمن آتا ایش منی لائق یا نہیں دمی کا پیشنگ کی اگر کہ ارلی ایج میرج کے بھی تھے ارلی ایج میرج ایشنگ کیا گنڈو میں ہوتا ہے خبر نہیں تنگا نہیں تو جانا کہ مستقبل چاہیے رندا بعض جگہ انچو بھی بوتا کہ اسپیشلی فیمیل ہے فیمیل انچین بھی کہ جو کہ سنگت منا ایک مثال دا کچھ فیمیل ہے یا ڈاکٹر ہے بھی وہ دیکھا سائڈا چنچین رشتے یا چے بھی کہ ساری رشتے ایڈجسٹ بوتا نوانندہ مردوں میں بھی یا فیمیل ایک شررین چیئے یا وکیل ہے یا انجینئر بوتا یا شررین جاگے آتا نندوں کے تو والا ایڈجسٹ نبی نا وہ مرچی باندھا امی ماں گوشاں کے یک کے تو ساری کے سوال جست کو
کھلا ہے کہ ریشو چیز زیادہ بوتا ہے کہ تو اسی اویرنس ہے باقی میں فیمیل سیلف میڈ بوتا گا صحیح ہے ڈپینڈنٹ نہیں آنی انیا سمجھا کہ بھئی ماں اچھی ہے کیسے ڈپینڈنٹ میں با وہ باقی ایک چیز ایشن بھی اس کہ زندگی یا ریلیشن چلانا کا واسطہ مثلا چیزیں انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ میڈم اگو کہ اٹھے میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی تو آوت موت نندا یا فیملی نندی تو درست مثلا چیز ایشن کہ اگر ہسبینڈ وائف ہے ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی تو آوت بنندا پر زندگی آنا واضح نہیں آوت بنندا آوت چیزیں بیچارہ باقی اگر کیا کہ گساج در کا یا مسئلہ کہ گساج درات والا کوٹ آتا کوٹ پبلک کی بو پبلک والا تو اما چیز پچ نہ کپی باقی جو کوٹس انائے مسئلہ بھی انائے مسئلہ بھی باقی تو کہ کوٹس نا مخلوق کہے تو لیٹس بان چی ہے نا یہ بیچار لا تو بالکل واضح ہے سپریم کورٹ ججمنٹ بھی استا لیٹسٹ آئے ڈائریکشن شش ماہ آتا تو کنگی لیکن ادا چوشیں کہ تو کیسز برڈن بھی جاتے ہیں ہمیں ججز کم باقی والا میں ادا کہ ایک چھ بھی اسٹرائکس بھی زیادہ با ہر چیز وکیل سرا نہیں کہ وکیل اٹھے غلط بھی نا تو بعض ٹیم انچو بھی کہ ابا کے چھ استا مدعی استا کیس ہے ٹیم آنی گواہ نہیں آئی ود آئین جن نہیں آئی ٹیم انچیم بھی کہ جج صاحبہ نہیں آئی تو یہ بعض مسئلہ بنتے اچھا ماں میں گوشاں کے شرری ہمیشہ کہ تو وقتی مسئلہ حل بھی کرنا باقی یہ کہ ارلی ایج میرج ہے خلاف تو بعض قانون بھی پاس بتا گا بعض لاز بنے تگا ارلی ایج میرج تو ویسے بھی ایک من تو منی نظر ہے ایک شرن چیزیں نہیں جی یہ گپن دیما کنا ارلی میرج ایکٹ پاس ہوتا بل پاس ہوتا گا سندھ پنجاب کے پی کے دراہ جاگا بلوچستان آئے بل تنگی سے کپتا وجہ ایشتا بعض اڑان دا حالانکہ میں مذہبی اسکالرز ہیں مولوی صاحبان آران پیدا کرا چما وقت کندے نوے 12 سال 13 سال حساب بچا کا ایشا سورت ہیں ایچے سرپدیاں نہ ایشانہ گووتی عقل سے نہ ایشانی تعلیم کمپلیٹ ہیں نہ ایشانی سورس آف انکم ہے ڈپینڈنٹ ہیں اور ذہن ہم امیچور ہے تو یہ غلط کار ہے یہ چیز اسرا باز کار کرنا گیا ہے بلوچستان کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ممبر ہم ہیں تو اس طرح میں باز کار کرتا چیزیں تیار کرتا سیمی گشتا یہ بل میں اسمبلی ایشا واپس آتا پاس نہ ہوتا تو ماں وقت بعض چیزیں انچو پیدا کرنا کہ یہ تکلیف باعث ماں کم عمری زمانہ گوس شد اور ہمیں یہ تا اموات باز فیمیل اموات باز آتا چکانی اموات باز آتا تو یہ چیزیں چاہ رہی ہیں کہ ماں کجا اشتاتا کو دنیا کجا روا گیا ماں وتی ہمیں یک راہ گتا ہماری سچا لگاؤں تو یہ زندگی نہ جو ہماری چیزیں بھی چاہ رہی ہیں بازوان میڈم لک منت کی تو کے مرچی کی مراکشہ خوبصورت کو فیملی لایا والا ہمارا سر پریدا ماں منت والوں کو شمال اٹھانے جلی صاحب جی موقع داتا مہربان